Interim bail lawkhiba MASPCL gi Managing Director Sarat Chenkre. Interim bail lawkhiba MASPCL gi Managing Director Thangmai Banda Leiba and Sarat Chenkre amadi Senja Thumja da chenaba employee ani phare hari. Senja Thumja gi case ki matang na Manipuri State Power Company Limited ki Managing Director and Sarat ki mathakta lok ayukta na investigation chathaduna lakhibani. Mars kuncha da case asigi ayo OINA lok ayukta na hapkiba kaksin gi SP na MASPCL gi hana loktak subdivision gi AE OINA thopuramba hujikna re-engage tawduna MPCL gi GM Transmission Division number 3 oiriba Aribam Rajendra amadi hana Transmission Construction Division number 1 gi SO oiramba Okram High School su phagathire hari. Pagalaba miyoy sing adu Special Judge lok ayukta gi mamangda puthoktu na numit tare ni gi police custody da remand lawkhre. Nauna pagalaba miyoy ani gi maikay gi bail thajaraki adubu court na bail gi ayaba pikidre. Atopa paw mana awang nongpok state ki mafam kharadagi AFSPA lokthokpada Sarmila-na harawu phongdokhre. Hokhiba November 2000 dagi 2016 gi August phawba awang nongpok state singdagi draconian law oiriba Armed Forces Special Power Act 1950 ai lokthoktu lamdam sigi miyam gi democracy da piba right phangalu haina machine da ising drop amata thaktana sahi tara taru khongjang changchin kiba irom Sarmila-na ngarang Manipur yauna awang nongpok state ahungi mafam kharadagi ek asi lokthokibada nungaiba amadi harawba phongdorali. National paper amaga unabada Sarmila-na haikibada Special Power Act asina lamdam asigi miyambu hatningba matamda hatpe yabagi right security personnel singda piramba du lokthokiba asi India da asengba democracy gi saktamatu lakpa horabani. Union government lokhlakliba khongthang si democracy bu masak khanglakpani haina phongdoki. Sarmila-na English singani gi November dagi sakcha dana ek asibu lokthokna ba honabada Manipur lengak na mahak pu namduna nose feeding tawba amadi jail da thamduna miyoiba mana Indian Constitution gi right phangalu haina sathakiba thawongda center amadi state ki lusing basingna wafam amata tabida duna lakhibani. Haukiba 2017 gi taramathoi suba Manipur Legislative Assembly mikhalda People's Resurgence and Justice Alliance praja haina khangnari basina wakhal manaba na hakyana punsilaga semkiba political party asigi makhada matamadugi chief minister oikhiba okram ibobigi kendra da vote leptona thengnakhibani. Matamadu da lamdam sidagi AFSPA thokpa pamma miyoy kya leirabasu mangonda vote pirakhide. Mahakna vote lepkibadu power painaba natte hairaduna mahakna sangsilamba khongjang adu maithire khangbadagi mahak khongjang adu handokhibani. Adubu Manipur, Assam amadi Nagaland gi district kharadagi AFSPA lokthokhibasi mahakki nungaiba mikup aduni hairaduna center na miyamgi hak amadi punsibu masak khanglakpa haibasi mahak tanatana mipung khudingmak nungairamgani haiki. Atopa pawmana yum thugaiba tanatana potchai manghan taklamba thamoi shokna yajaningde Megachandra. Haukiba Mars kunthama thoigi numidang pung nipa lom taba matamda PAO-CHE Enterprises ki investor mayam laklaga karisu khangjadraba mahaki yum thugairam batana imung manunggi potchai kya manghan taklamba si thamoi shokna nungaijade asigumba thogdo asi investor singna mohna thogan biganu haina KS Ites Megachandra Kakching Turel wangbada leibana investor MIYAMDA pil tawragli. Thogdosigi matangda mahangna MIYAMDA sengdokaduna haikibada PAO-CHE Enterprises hogdoklamba manglem jaw hairiba nupasi mahakki nupi mari da imung manungdi thoknei. Adubu Enterprises asigadi mahakka karigumba hiram amata da mari leinajade. Mahakka mari leinadabanina proof amasung evidence kanana su piba ngamloi. Karigumba ngamlabadi MIYAMDA piba dandi masana yana laujage haina makhatana phongdoroki. Mahakti samaj asibu afaba lambi da semningba amadi semnabasu honariba oja ama oina angamba thakta honaduna saruk yajariba misangni. Asigumba praja miyamdagi lut tawba huran chinthigi thabak asida yawgadaba natte haina su phongdorali. Mahangna makha taraduna haikibada imung manung oibagi marida miyamna makhoigi imung manungda awaba kya piribasi miyoibagi minungsi yengbiduna makha tana pibiraganu. Hauzik investor kya gi imung manung wabana kham thengnaba yawre imung manung kaiba kya yawre haibasu khangi maramasina manglem jawna print amadi electronic media da phongliba si thengna biragadi athubada thokpiraktuna investor miyamga solution purakna bohona biu madu natrabadi mari mata thoklubadagi makhoidi hingna sibaga chap manare hainsu phongdoraklei. Atopa pawmana sahi 63 suraba dance academy gi chana kanglon khangdana mahiroi loop amana thugai na bohona bayaningde. Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy JNMDA haina khangnari basigi Imphal gi director oiriba Pukhrambam Bilaspu qualified oidaba matik chataba director ni haina mahiroi lob aims na maral sibaga loinana thasigi kunmanga da Manipur gi governor La Ganesan da memorandum ama pisinduna lanna uhanbagi thawngasi academic asigi guru sing artist sing staff amadi mahiroi singna kan mamong da condemn tawbaga loinana yaning da utuna wakat mi phamkre. Dance Academy asi complex ta pangthok wakat mi phamadu ga mari leinana academy asi gi visiting guru namairakpam hemola tana phongdokhibada sahi 63 suraba dance academy asi gi oiriba phibam amadi hujik karamba phibam da leiribage haiba sukhang khangdana atamnana director in charge amabu matik chatabani haina phongdorliba wafam asi leibak masa tataba wafamni
कल्चर द जाति विजाति लाइनिंग लाइसोन की खेनबा मत लेते एम्स की हारिबा महिरोई लूप असी कयाम कुइरबनो अमदी आर्ट एंड कल्चर की मरमदा कयाम खंगलबगे हंगलदुना हाना पुरंबा डायरेक्टर न थबक्तगी पोथाखरबा मतुंगदे इंचार्ज ओइना पुननबा एकाडमी की एम्प्लॉई अमदी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अमदी संगीत नाटक एकाडमी न्यू दिल्ली ना बिलासपु हाबलकपनी थवोंग से हानदगी चनरकप नियमनी हारदुना एम्स ना हिरमसिदा हेन खंगलगदी दिल्लीदा लेबा संगीत नाटक एकाडमी की थौपुबा सिंग उनगदबनी संगीत नाटक एकाडमी की रेगुलर चेयरमैन नत्रगा वाइस चेयरमैन अमदी सेक्रेटरी लैत्री जनरल काउंसिल ना नौना सेमलबा मतुंग हारिबा मियोइसिंग असि मसाना लेजगदबनी पी बिलासना एकाडमी असिबु चौखनबा थबक क्या पाइखली हाना महिरोई चामगा हुंफुखक लेरंबा अदु महाकना कन्न होनदुना महिरोई चात्रुक लोम मिंगचनबे हानख्रे असिगी मथक्ता तोंगान तोंगानबा फेस्टिवल क्या सिंदुना महिरोई अमदी ओजा सिंगी थबक माइ पाकना संगसिली आर्टिस्ट सिंगी सोलो डांस फेस्टिवल ट्राइबल डांस नट संकीर्तन फेस्टिवल रास लीला न सिंगबा फेस्टिवल क्या पांगथोक्तुना ओजा अमदी महिरोई सिंगी प्रोडक्शन सिंग लेप्तना पुथोगली हिरमसिदा करिमता खंगदबा लूप अमना सिंथानिंगाई ओइरबा जेएन मणिपुर डांस अकादमी बु मिंगचत थियनबा अमदी लेबाक मचा तादबा मोंगदा तौरकलिबा थौंगसे अकादमी असिबु सिंकुप साना थुगाइनबा थौंगी मतुंगदा नुंगी ओइबा मसकसिंग खंगदना पाउसेदा लाना उहनबा याबा थौंगसिंग चथरतनबा अपील तौखी अतोप पावमना पीएम की परीक्षा पे चर्चा 2022 मणिपुर दसु महिरोई क्याना सरुक यादुनु पांगथोखरे इंडिया पुंबदा लेरिबा महिरोई सिंगी ओइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गा उनदुना महिरोई सिंगदा एग्जाम गा मरी लेना थेंगगदबा खुदोंचादबा सिंग कमदौना मायोकनगनी हाइबा ताकपीबगी परीक्षा पे चर्चा 2022 हाइना मिंगथोनबा इंटरेक्शन प्रोग्राम पांगथोखरे इंडिया की कोनुंग दिल्ली की कलकोतरा स्टेडियम द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तोंगान तोंगान बे स्कूल की महिरोई क्यागा इंटरेक्शन प्रोग्राम पांगथोकी थोरमदुगी सरुक अमा ओइना मणिपुर दसु परीक्षा पे चर्चा 2022 ngasi नॉर्थ AOC द लेबा इम्फाल होटल द चीफ मिनिस्टर नोंगथोनबा बिरेन एजुकेशन मिनिस्टर वाई खेमसान PWD मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम एजुकेशन एस की कमिश्नर एम हरे कृष्णा अमदी एजुकेशन एस की डायरेक्टर एल नंदकुमार लोइना महिरोई अमसुंग ओजा कयागा सरुक यादुना पांगथोखरे तौरमदु द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना महिरोई सिंग अमदी ओजा सिंग इंटरेक्शन प्रोग्राम द सरुक यादुना महिरोई सिंग ना हंगलकपो हंगसिंग की पाउखुमसु पीखी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फोंदोखिबदा परीक्षा थाबा मतमदा अकी तुजुंग लेतना ओजा अमदी इमुंग मनुंग की प्रेशर याउदना परीक्षा थागदबनी अमदी महिरोई सिंग ना हंगबो हंगी पाउखुम ऑनलाइन अमदी ऑफलाइन क्लास तौबगी मतंगदसु वाफम क्या थमकी ngasi gi thoram aduga mari lenana chief minister nongthonba biren na phongdokhibada ngasi pangthokliba pariksha pe charcha asi leibak ateida amata pangthoklangbada mande prime minister na piribo wakhalol asi mahiroi oja mayam amadi mama mapa oiba singna loshin pham thoi haiki nakalamorom da jawaharlal novodaya vidyalaya tamenglong dasu pariksha pe charcha gi thoram pangthokre thoram adu da mahiroi amadi makhoi gi mama mapa amadi oja singsu saru yaki atopa pawamana हाइरो केंद्र की MLA राधे श्यामबू मिनिस्टर ओहनबियू क्लब हंदक पांगथोखिबा जनरल इलेक्शन 2022 की रिजल्ट ओइना बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगदुना नोंथोनबम बिरेन लुसिंगबा बीजेपी की गवर्नमेंट अमा माइ पांगना सेमख्रे मणिपुर की मियामना बिरेन बु थाजबा अमदी बीजेपी बु नुंगसिबगा लोइनाना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की असान मियंगदा मणिपुर की मियामना नुंगसिबिदुना ताम अनिरक बीजेपी द लेंगाक सिना खिबनी खंजै चीफ मिनिस्टर थारगा अपुनबा मिनिस्टर तरुक वासक लौख्रे तरुक अमना अप्रैल थागी अंगन बसरुकता वासक लौगदौरी हक्सेल गिलमदा सोथरबा महिलोशंग की फत्रब फिबम लंबी थोगी फिबम थीना सोकलबा अमदी येंगुबदा अवाटपगी अवाटपना पिक थलबा हिरो केंद्रनी मणिपुर की लोइजिलोया असेंगबा खुंगंग अमसुनी अहान बताम 2017 की मतमदगी प्लानिंग क्या तौबीदुना हिरम खुदिमक माइ पाकपा ngamnaba इंटरनेशनल अमदी नेशनल की थाकता एवार्ड क्या फंगबा ngamkhraba टॉप क्वालिफाइड ओइरबा हिरो केंद्र की MLA थोक्सोम राधे श्यामदा मिनिस्टर पिबिदुना महाकना मंगजरमबा मंगलान अवोनबा मानब खुनाई चौखटपा मणिपुर अमा ओइबा ngamnabagidmak मरि लेनबसिंगदा यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन सलुंगफंगी माइकेटी की थोकपा सेरोल अमना पुकनिंग सिंगसिलकली अतोप पावमना अफगानिस्तान दा कोई खाक्तबा नुपा एम्प्लॉई सिंग ऑफिस काबा याहनखिद्रे अफगानिस्तान दा तालिबान अनौब ड्रेस कोड अमा हौदोकपगा लोइनाना लेबाक सिगी गवर्नमेंट ऑफिस सिंग दा थबक तौरिबा नुपा एम्प्लॉई सिंग कोई खाक्तना ऑफिस दा लाकपा याहनखिद्रे मसिगी मथक्ता मखोइना ऑफिस लाकपदा वेस्टर्न की फिजोल सिंग सेटलगा लाकपगी अथिंगबसु थमख्रे वेस्टर्न की फिजोल सिंग सेटपगी महुत्ता नुपा सिंगना मकोकता तुपी नत्रगा कोयत येटपगा लोइनाना असांगबा टॉप्स अमसुंग ट्राउजर सेनबसु खंगनकी इस्लामिक लॉ की मखादा मखोइना नोंगमगी तरुकलक चानबा मतमदा प्रेयर तौनबसु हाइकी करिगुंबा चनबीसिंग असिबु थुगाइबा मियोइसिंग ऑफिस संगबा यादबगी मथक्ता कापतुना हाटपा फावबा याय हाइना तालिबान फोंदोखरे तालिबान फॉरेन ड्रामा शोसिंग अमसुंग इंटरनेशनल मीडिया सिंग ब्रॉडकास्ट तौबगी अथिंगबसु थमली अनौब चनबीसिंग असि हौखिबा लेबाक पोको नुमितगी चनबा हौखरे हाइना पाओ सिन मखा तारी